Danas u eri savremenog načina života, kada ljudi nemaju puno vremena da provedu uz knjigu i uz literaturu stručnog tipa, neophodno je napraviti takav dizajn prenosa informacija da te informacije budu što bliže čitaocima i da budu prijemčive za svakog pojedinačno i za jednu prosečnu osobu i za fakultetski obrazovni i za nekog sa skromnim medicinskim i opštim obrazovanjem. U tom smislu ja sam pokušao da medicinsko znanje pretočim u određene knjige i publikacije koje su tako dizajnirane da sve ove informacije na jedan vrlo jednostavan i prijemčiv način dođu do pacijenta i da budu lako čitljive, usvojive i da na taj način pomognu pacijentima da svoju zdravstvenu kulturu i svoje znanje o određenim problemima podignu na znatno viši nivo. Prva knjiga koju sam publikovao 2009. godine zove se Srce i prezentovana je kao porodični informator o oboljenjima srca, gde na jedan vrlo jezički lak način pacijent može da dođe do svih informacija koje su relevantne kako za njega, tako i za članove njegove porodice, i knjiga je pisana tako da omogućuje pacijentu da na jedan lakši način prebrodi sve ono što ga čeka, kako kroz operativni zahvat, tako i kroz postoperativno lečenje i rehabilitaciju. Sa druge strane, stručnoj javnosti ponudio sam drugu knjigu koja se zove Kardiohiruške kliničke vinjete. To je knjiga koja je namenjena lekarima, medicinskim sestrama, lekarima na specijalizaciji, ali i iskusnim lekarima koji se bave kardiovaskularnom patologijom. Knjiga je zamišljena i dizajnirana kao jedan vodič kroz 75 različitih kliničkih scenarija koji mogu da se vide u kliničkoj praksi i na jedan direktan način je prezentovan slučaj ne iz literature, već iz moje kliničke prakse sa svim relevantnim informacijama kako i na koji način treba postupiti da bi rezultat kod takvog jednog kliničkog scenarija bio što kvalitetniji i što bolji. Takva knjiga je izuzetno korisna ne samo u smislu edukacije, već je korisna i kao materijal koji bi mogao da se koristi i da bude osnova za 75 kliničkih vinjeta koje bi u video prezentaciji, preko video prezentacije i video kanala mogla da bude distribuirana stručnoj i medicinskoj javnosti. I poslednja knjiga koju sam nedavno publikovao zove se Kardio kuvar ili porodični informator o zdravoj ishrani. Knjiga govori o uticaju hrane na kardiovaskularni sistem, jer je veoma jasno pokazano i dokazano da hrana direktno utiče kao preventivni faktor na nastanak određenih bolesti, pa je i u tom smislu neophodno da se podigne zdravstvena kultura na malo viši nivo i da se javnost informiše o dobrim i lošim uticajima hrane, vode i drugih nutritivnih elemenata na zdravlje čoveka, posebno na stanje kardiovaskularnog sistema. Što se tiče te knjige, ona je dizajnirana kao naučna monografija u kojoj se nalazi 25 naučnih tekstova koji objašnjavaju uticaj hrane na kardiovaskularni sistem čoveka, a sa druge strane je unutar tih tekstova inkorporirano oko 50-ak recepata o tradicionalnim jelima sa ovih prostora, gde su ta jela prezentovana ne samo u smislu prezentovanja načina njihove pripreme, nego su prezentovana i po analizi nutritivne piramide koja je data i objašnjena u uvodniku knjige, tako da imate apsolutnu predstavu o tome kada se neko jelo pojede, koliko je nutritivnih, energetskih i drugih elemenata uneto u organizam i šta je još neophodno da vi zadovoljite vaše dnevne potrebe za 24 sata. Tako da bi ova literatura bila izuzetno korisna ne samo kao promotivni faktor, već i faktor koji bi koristili za formiranje budućeg video kanala kao health ili zdravstveni kanal Srbije.